Mwongeye kwirwa neza nshuti bakunzi ba siporo, cyane cyane wowe udukurikira 5/5. Tugiye kuba turebera hamwe rero umukino umaze guhuza ekipe ya Chelsea na ekipe ya Chelsea yakiragamo ekipe ya West Ham. Ekipe ya Chelsea yari yabanjemo abakinnyi bayo bakurikira uwitwa Sanchez yari yabanje mu izamu, Gusto kuri kabiri, Charoba, Badiashile umutima wa defense, Hato ku ruhande rwo kuri gatatu, hanyuma uwitwa Fernandes na Caicedo ibisanzwemo hagati, Gitenzi, Pama ndetse na Garnacho Delap yataka. Hanyuma igice cya mbere cyaje kuza kuba kirangira ekipe ya West Ham itsinzemo ibitego 2-0. Igitego cyabanje kuboneka ku munota wa 7 ndetse ikindi kiza kuboneka ku munota wa 36. Hanyuma bajya kuruhuka ekipe ya Chelsea ifite ibitego, ekipe ya West Ham ifite ibitego 2-0 murambabarira. Hanyuma igice cya kabiri kije kuba gitangira, umutoza ahita akora impinduka zifatika, akora impinduka avanamo Garnacho, aza kuza kuba avanamo Hato, avanamo Badiashile ndetse ashyiramo abandi bakinnyi bari babanje kuri benshi, ashyiramo witwa Cucurella, ashyiramo Fofana ndetse ashyiramo na Joao Pedro. Hanyuma uwitwa Neto we yari yagiye mu kibuga asimbuye uwitwa Gitenzi nyuma yuko yabanze kugira ikibazo cy'imvune. Hanyuma rero ku munota wa 57 bakimara rwose kwinjira mu kibuga, ikipe ya Chelsea yatatse cyane, ikipe ya West Ham ntiyabasha kuza kuba iha amahoro, iza kuza kuba itsinda igitego ku munota 57, Joao Pedro atsinda igitego. Hanyuma ku mupira mwiza yarahawe na Cucurella Amina Fofana. Hanyuma ku munota wa 70 uwitwa Cucurella aza kuza kuba atsinda igitego cya kabiri. Ni mu gihe ku munota wa 92 uwitwa Fernandes aje kuza kuba nawe atsinda igitego cya gatatu, yahawemo umupira cyangwa se yatanzwe assist yahawe na Joao Pedro. Ekipe ya Chelsea iza kuza kuba yegukana amanota 3 mu by'ukuri koze remontada, nyuma yuko yari yabanje gutsindwa umukino rwose mu gice cya mbere hakiri kare. Ni ekipe ya Chelsea rero muri weekend iri buze kuza kuba ihura na ekipe Arsenal. Ni ekipe Arsenal barize kuza kuba bahura mu mukino wa FA Cup. Umukino wari wabanje ekipe ya Arsenal yabashije gutsindamo ekipe ya Chelsea ibitego 3-2. Ni umukino rero ugomba kuba usobanura ibintu byinshi cyane, kubera ko ikipe iza kuza kuba itsinda iraza kuza kuba yerekeza ku mukino wa nyuma uzayihuza n'izatsinda hagati ya Newcastle ndetse na Manchester City. Ekipe ya Manchester City rero mbibutse yuko yarabashije kuba itsinda ekipe ya Newcastle, itsinda ibitego 2-0. No kuvuga ngo izatsinda hagati aho ngaho muri izi ngizi ebyiri izabasha kuba itsinda, iraza kuza kuba izahura n'izatsinda hagati ya Manchester City ndetse na Newcastle. No mukino rero uzaba ku gatatu ku itariki 4, uzaba ku saha ya 4 zo mu Rwanda, nibwo umukino uzaba utangira. Hanyuma ekipe ya Newcastle nayo ubu ngubu tuvugana nayo ikaba irimo irakina umukino wayo, iri gukinamo na ekipe ya Liverpool, ikaba yari yabanjemo igitego kimwe, ariko ku munota 41 no 43 uwitwa Ekitike aza kuza kuba atsindamo ibitego 2. No kuvuga ngo dutegereje ko twabona tuza kuza kuba tureba igice cya kabiri, tukareba ngo ese match iraza kuza kuba irangira gute. Mbibutse ko rero ekipe Arsenal nayo yari yaje gutsinda uyu munsi, yatsinze ibitego 4-0. Mbibutse ko ubu ngubu ku rutonde rwa shampiyona ukuntu ruhagaze, ekipe ya Arsenal iri ku mwanya wa mbere n'amanota 53, mu gihe ekipe ya Manchester City iri ku mwanya wa kabiri na 46. Hanyuma ekipe ya Aston Villa ikaba iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 46, mu gihe ekipe ya Chelsea iri ku mwanya wa 4 n'amanota 40. Ekipe ya Liverpool imaze gutsinda ubu ngubu kano kanya, ikaba atarangiza umukino, ikaba ifite amanota 39 ku mwanya wa 5. Ni mu gihe ekipe ya Manchester United imaze gukina imikino 23 ifite amanota 38. No kuvuga ngo ejo iramutse itsinze umukino wayo Manchester United yaba ifite amanota 41, ikaza kuza kuba itizamuka direct ikajya ku mwanya wa 4, ahiza kuza kuba ikurikira Aston Villa. Ubwo no gutegereza tukareba uko bizaba bigenda. Guys rero ngayo nguko amakuru y'incamake y'iri joro, ubwo ngubwo ibindi tuzaba turebaho ejo uko bizaba bigenda. Thanks, ciao ciao.